تي أرجعتا دويتي أرجعتا بتي واني mana keessatti meeshaan isiidhaa qopheesse. Akki hin deemuun ni namichi maaliif akki hin deemne maaliif yeroo si kana bira galee yoo taraa siin galu. Taraa masilaa taraa tiyya dhufee na bira bulullee mana isii dhaqee isii bira bulu. Waan haqa tiyyaallee isiidhaa kennaa jira isii galee. Anaa haga ammaatitti ani ulfoofne kunoo isii nama ulfoofte jechuudha. Ulfiitti keenya qollofna. Wanti kolfiitti kun akkaataa kolfiitti akka inni mana hin baane gibbitti qollofna. Akkami goonee gibbitti qollofna. Gibbii mana keessatti qollofna qaba. Kan mana keessaan deemu. Kajju kooyi hanga jedhu kooyi. Hanga jedhu. Dhagaartaa. Dhiira bee yoo akkam gabbaa guddaa qabaatamoo yoo harma guddaa qabaatamoo yoo mallaqa qabaatamoo dhiira yoo akkam godhan qalbi fuudhu fedha. Yoo qabeenya qabaatte qalbii si fedha. Qabeenya gootaal maallaqa. Maallaqa yoo qabaatte abbaa fedhattee himta. Amma tutti kaatee makiinaa tokko bitattee ilaalle buuteette namni qabeenya keessa ilaalee dhufa malee birrii ilaalee dhufa malee sin ilaalu si galee qabeenya keessa si dhufa malata maa nama hedduun beekan nama si hartaa tallu nama ilma qoqqoo si hartaa tala bara nama beekaa nama deeme. Amma beektaa tokko dabbaa kan kee jaaladhe akkanatti halkanii guyyaan abboo asii galee. Sitti bilbileemi. Akkanatti halkan rafiitii kan oggee rafiitii irraa naqaa. Isin kan deeman birrii keenya nyaachuufi bar. Birrii keenya nyaachuun malee dabbaa gatii miti qabeenya keenya nyaachuufi akaakuu waa nyaatu. Ilmoo kee guddifadhe dhimma leeteeti. Ana yoo rabbi naa laaffisee dabbaa kan keessan nyaachuun malee mallaqa kan keerraallee hajaan qabu jedha halkan rafiitii irraa naqaasaa. Anaa kunoo laayif irra jiru irratti dawwalaa. Halkan hirriba na dhoogee hirriba na kutee halkan rabbii kan akkanatti dawwalaa bula sii galee. Dubaay jira? Dubaay jira Warri Dubaayis halkan hirriba malee barane hin beektaa mana Dubaay biraatu iyyuu hin beektaa. Kanaafuu ati of hin beektu silaa tabbaan maleeti. Ibsanii rakkate rasii jedhatanii maqasiidha. Nyaachuu fi qabeenya kee nyaachuun malee waa'ee dabbaa keetii bu'ee sitti fakkaatanii na dhawaata. Qabeenya kee nyaachuudhaaniiti. Ana makkam godha inni kun akkanatti natti bu'ee natti kakatameetti shari'aan laanaan jedha yeroo hundaa. Akka dinniga tokkoffaa bajamaraa waan itti barbaade si odeessu bire si galee warqee birrii uffata aadaa baay'ee faashin jirra burji qalibaatti dhufee yaa bulu burji qalibaatti nan takka ilmoo fuudhan ilmoo namatti dalgii si yaabsan argiteemi akka dalgii yaabsanaatti yaa fuudhan yoo bareechanii. Amanni dura mannaan jedha dura wal arginee kaanee waliin bashannannee kaaneetiini achi booda si fuudhaa naan jedha. Sarbi si godha. Birrii sirraa jechuudhaaniiti. Birrii yoo barbaachisaa ta'eetiin jedhe inni nu bara Itoophiyaadha. Harree gara harree 6 qabaa, sangaa 7 qabaa, lukkuu gara lukkuu 8 qabaa. Sareo. Warri abbaa shari'aa dhadhanii saniin hin qaban. Adurree kana adurree kudhan akkas qaban. Shari'aadhaaf garuu sirriitti shari'aa jabeessan waan ta'eef sareen horsiisan. Adurree 12. Adurree 12 qabaa. Daakoo meeqa? Handaaqqoo 8. Qara handaaqqoo 16 qabaa. Wannoo handaaqqoo nyaatu san argitee? Luka yeeyyii. Yeeyyii jechuudha. Isiin nyaattee amma 8 gajjitee jirti. Qabeenya ni qabachuu malee. Amma akkam qabeenya ni qaba jechuudha. Amma wanti godhumaan hiree. Wanti nuti walitti daangessine dubbannu.
amma jechuudha ani kan na godhu dhiira sadii jaaladhe siin galee Atuma. Dhiira sadan jaallatte keessaa dhiira kamtu? tokko luka kana jala qaqadhataa ammallee borcii qabaa qabeenya immoo sirriitti qaba siin galee tokko sirriitti furdaadha makiina lamaa fi mana qaba siin galee fi mana qaba siin galee waan biraa immoo hin qabu tokko ammoo sirri na jaalataa na kabajaa si bashannansiisa naan jedha garuu mallaqa hin qabu saniin naa wayyaa Kamaallaa qabutti humte ammas ilmoo sodaa dhalchee gate. Kamaallaa hin qabne si wajjin jiraata. Si galee? Kamaallaa hin qabne si gabbalee si wajjin jiraata si galee murii dheeraa. Kamaallaa qabu si gate. Darbee makka biraa kee fuudhu. Maallaqa takka nyaatee akkasitti fayyadame. Ati nyaatan jettuun yoo jirte karaa keessaa waan qabdu walitti buufatan. Atta godhanii meeshee Kamaallaa kan qabne kanatti heerumtu. Kamaallaa qabu ammas si kan biraa kee fuudhu si galee. Wajjiniin dalagatanii fiddani. Galee rafaati. Kamaallaa kan qabne kanatti heerumtu. kamaala kan qabne taatamaan nyaannaree waa gurra isa nyaadhee bulamaa gurrumallee akka gurra kan keetii kan qabu Yaa keemaa isa kan walas ture. Daladdee bulchita gaaree wajjin daladdanii jiramtani. Oko maal dalanna bar biyya hin beekta Itoophiyaa hojiin hin jiru. Lafa qotaa kadhannichi. Lafa hin qabanii sin jedha bar waan takka hin qabanii maatiin isaa hundi akka qalleeyyiidha. Bas waan takka hin qaban. Awal mana tu akkam waa tokko hin qabanii. Waa takka hin qaban qaran manuma akka tama qati qabduu san qaba mana kan keessan qaama as keettee san argitee ka suuraa as keettee san ka duraanii san osoo hin taane ka gurgurtee dhufte osoo hin taane kaan jechuudha. Mana qabaa mana sana immoo ni gurgure sii galee intala kanatu gurgursiisa jechuudha ta'amma ulfaatu ni. Isii fuuchuudhaaf jedhee gabbara warra isaaniitti geessuudhaaf jedhee mana san gurgure. Musibah, awalnya musibah. Wallahi Rabbi sistem udah melakukan sih. Wallahi Rabbi musibah lah fusu. Saat itu dua azan sama azannya ada dua yang sekat tahu ya. Rabbi. Bangna miskin kan sila kan si azan mesti kau. Sikat lu? Wano intala tana Rabbiin isaa hajib bisisa intala tana irratti du'aa hin godhe keessattu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Rabbi ni hadramu ya Rabbi ya Allah ya Rabbi. Bamana ada fatihana ya Rabbi ya Allah. Akan ibu amri si kute wa mudat ise jahiz gode ilmu siti wajah ya Rabbi mulai ya Rabbi ya Allah. Wan intani mu ya Rabbi ya Allah. Syukur kat kute ya Rabbi mulai ya Rabbi ya Allah. Hidup bersih terus ya Rabbi ya Rabbi ya Allah. Kamu mencoba ya Rabbi itu menggalas ya Rabbi ya Allah. Hidup bersih terus ya Rabbi bini ya Rabbi ya Allah. Ya Rabbi mulai mati mulai ya Rabbi ya Allah. Ya Rabbi mulai ya Rabbi ya Allah. Kami boleh jadi kanalis. Untuk ya Rabbi mulai ya Rabbi ya Allah. Ya Rabbi dunia kana mu akamu mencoba ya Rabbi itu menggalas ya Rabbi ya Allah. Ya Rabbi ya Tuhan sidan tadi ya Rabbi ya Allah. Syukur kat kute ya Rabbi mulai ya Rabbi ya Allah. Murisi undamu ya Rabbi mulai ya Rabbi ya Allah. Ya Rabbi murisi waktu kamu ya Rabbi miraji ya Rabbi ya Allah. Ya Rabbi atini jendesa. Bamana ya kan isi azan. Masih ada kata ya Rabbi terima kasih ya Rabbi ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina azabannar. Tabaraka ya zal jalali wal ikram birahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli afwana lillah ya jalla jalaluhu. Afwana lillah ya guys. Intala tana Rabbiin isaa hajib bisisuna jedhime du'aa yeroo takka.
يا رب المهم ما تقدر انت ودعائك وبلتي من قبات ربيني على بيت النصر رب سرس ما لي No, sanii miti bara abaari jechuun sun abaari jechuun sun taane amma kun akkuma argitu ulfaa daa'ima isaa garaa qabdi rabbi nagaan isii haa hiiku ani kan jedhaa jiru bakka akkuma jechuun sini kam tu tettirumsa sini kam tesirratti shamma sini bakkee tergatti gal walakkaa terga tergatti walii galaati rabbi wali sini galchi ani siin barbaadu kan jaarsatii amma inni maali inni amma inni laalka maal ta'e beekte amma jechuudha. Anak kalian di sini lebih kita terakhir kombe. Sedih si kan ada si sana kau betul ya macam tu. Sedih. Akkas bakka dhufee mana bulu kan dhufee mana bulu. Kalau doa kita tahu ya. Rabbi ya amri ada fatih lah debis ya Rabbi Allah. Ya Rabbi ada fatih lah debis ya Rabbi Allah. Ya Rabbi wa amundan ada fatih kan ya Rabbi debis ya Rabbi Allah. Ya Rabbi nusres ya Rabbi nusres. Uffata iyyuu manaa guuratee jira bar mana kiyyaa amma uffata iyyuu qabu badhaabiyye mana uffata iyyuu mana kiyya kee manaan qabu guurate uffata hunda. Ya Rabbi tunusres ya Rabbi Allah. Akan nih bawa uffata guurate mana si tahu ya Rabbi nudais. Ya Rabbi Allah kabinnya sedang membentuk generasi ya Rabbi Allah. Amin. Ya Rabbi ati asih manjara aja. Ya Rabbi ranus. Ya Rabbi ya Allah. Ya Rabbi akan ni amri ada fatih timbul ya Rabbi nudais. Ya Rabbi ya Allah. Ya Rabbi ya fatih ya Rabbi. Ya Rabbi amri timbul. Amri simundan boleh jirat ya Rabbi nudais. Ya Rabbi ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adhaban tabaraka ya zal jalali wal ikram birahmatika amin Allahumma TikTok kana keessatti illee dubartii dhungataa deemaa lubbuutii jedhaani deemaa dubartii hundarratti dhiiratti haa fakkeessu jedhi du'aa ilaa kadhadhu amiin. Ya Rabbi dubartii hundarma ya Rabbi dhiiratti fakkeessi ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ati dubartii hunda dhiiratti fakkeessi karaa deemee karaa galetti jechuudha dubartii hunda haadhuma faateetti fakkeessi jedhi. Haadha faate ya Rabbi fakkeessi ya Rabbi Allah awwamoo haadha faate jirti akkamiin haadha galfachiisan waa hundaan jaalalaan beekumsaan ya Rabbi Allah haadha faate kanatti ya Rabbi nugan ya Rabbi Allah jaalala namichaallee ya Rabbi nugan ya Rabbi Allah haadha faate kanallee ya Rabbi turgeessi ya Rabbi Allah namichaallee ya Rabbi haadha faate turgeessi ya Rabbi Allah jara lamani mo ya Rabbi gitu jara ya Rabbi Allah syaitan jaru ya Rabbi itu nama jarat ya Rabbi bebas ya Rabbi Allah muri jara ya Rabbi nurut Syaitan gitu dia bisa jirtu internetan aku no internetan syaitan gitu dia bisa jirtu ya Rabbi bebas ya Rabbi Allah ya Rabbi sini desa oreni mo nerum ya Rabbi bama nagare tinu ko ya Rabbi Allah samarane ra jala media ha to la rafsi ya mambare ko te to nerum ni ya Rabbi Allah bama nagare ya Rabbi tinu ko bama nagare torgate wala na rafsi tu ya Rabbi bama nagare tinu ko ya Rabbi Allah undu mayrati ya Rabbi ya Rabbi tindan desa kabinnya semua kamu ana mame qalbii isaa fuudhuu barbaada yoo akkam godhe qalbii isaa fuudhaamiyyee akkama haa godhume anamma akkasii kana dhiqadhee babbareeduu akkuma godhu. Dikaddu babbareede kulli kulladhuuti qalamii innaa dibadhu akka getti innaa akka getti dibadhu kulli kulladhu kanas ammas immoo shaaworii gadhiifadhu qaama kee godhamna Shaaworii bar guyyaa hunda galaamu waan qorra ta'eef yeroo hunda galu malee dura gizeenni dhufee mana kiyya bulu guyyaa hunda